biološkom smislu. I danas, recimo, imate ono što je danas među najpopularnijim pojavama u svijetu, doduše koje nije više samo na relaciji rekreacije, nego i velikog biznisa, a to je sport, na primjer. I danas sportski tereni su maltene prerasli u neku vrstu hramova koji znaju da prikuju za ekran, mali ekran ili za događaj olimpijski ili svetsko prvenstvo, neko i tako dalje, više stotina miliona, do milijardu ljudi i tako dalje. Dakle, to je jedno prebacivanje težište na nešto što biva na prvi pogled izgleda tako vrijedno. Naravno, sport u principu jeste vrijedan, ali nipošto ciljevi koji se na taj način ostvaruju ne mogu se staviti u vrijednost onoga što je osnovna ljudska odrednica. Jer su to u pitanju biološki kapaciteti. Sad vi imate takmičenje u skoku, recimo u dalju, u brzini trčanja, bilo na kratkim sprint stazama ili dugim stazama, ili recimo u nekoj drugoj vrsti pojedinačnog ili ovog kolektivnog sporta. Međutim, pogotovo u ovim atletskim disciplinama, dakle, bez obzira što su i ljudi dosegli veoma visoke rezultate, ali ne mogu doseći ono što mogu životinje. Znači, ne može čovjek nikad trčati kao jaguar ili ne znam koja od leopard ili gepard i tako dalje, ne može skočiti, ne može. I čekaj, šta sad mi to slavimo nekoga koji je svjetski šampion, recimo, u skoku ili trku, a u stvari on je još došao na nivo te životinje koja to radi bez treninga, bez ikakvih trenera, bez menadžmenta, bez ulaganja, bez investicija. Nije problem. Dakle, onaj aspekt sporta kao rekreacije, kao zdrave dimenzije života je pohvalan, ali šta je ovdje promašeno? Ovdje je promašeno vrednovanje. Šta se vrednuje? I zapravo, kada se periferne stvari, vrednovanjem perifernih stvari prebacuje se težište i ljudska vrsta klizi u zablude. Doduše, sport je najmanji belaj. On je samo zloupotreba u pogledu hipnoze javnosti, hipnoze mase i tako dalje. On nipošto nije zloupotreba u pogledu treninga. Naravno, ne govorimo o milionima i ne znam ti, jedan fudbaler se proda za 150 miliona, 120 miliona dolara i tako da. Da ne govorim sada, očito je on i najunosniji za one koji od toga zarađuju. A šta je tek sa, recimo, zloupotrebom muzike, šunt kulture, kvazi kulture i svega toga što se koristi, što zapravo pokušava da se nametne kao alternativa vjeri. Jer duše su prazne bez vjere. I zato kada čovjek nema mogućnost da pije čistu vodu, on pije bilo kakvu vodu. I prazne duše koje nemaju mogućnost da piju čistu vodu, one uzimaju šta imaju. I onda se njima nudi, ako se ne nudi tamo gdje nema u ponudi zdravu vjeru, zdravu dušovnu ili duševnu hranu i gdje nemamo zdravu, pravu kulturu, mi dobijamo kvazi kulturu. Mi dobijamo šunt kulturu, mi dobijamo otrov kroz razne oblike šeitanizirane muzike, kroz razne oblike onoga što je pseudo ili kvazi kultura i tako dalje. Dakle, to je jedna tema za neku drugu priliku. Ali zamislite kako bi izgledalo čovječanstvo i koliko bi drugačije bile stavljene stvari na svoje mjesto, bilo u mikro ili makro zajednice. Evo, ne moramo govoriti o cijelom čovječanstvu. Hajmo se svesti na naše porodice, na naše mikro zajednice, na naše džemate, našu islamsku zajednicu, našu nacionalnu zajednicu, našu komšijsku zajednicu, zajednicu u državi, zajednicu u regionu i tako dalje. Kultura i kvalitet kulture jednog čovjeka, jedne zajednice i jednog čovjeka jeste upravo u tome šta se vrijednuje. I ako vi vrijednujete milionima transfer jednog fudbalera ili ako jedan rock pop pjevač, ne znam ti, uzme za jedan koncert, ne znam ti, miliona i tako dalje, izvinite, nije u pitanju samo ovdje da je neko zaradio, nije u pitanju da je prvi utisci su da je neko zaradio novac, da je bilo, ne znam, 100.000 gledalaca, da je, kako već kažu tim vrlo potrošenim rječnikom, da su se oni ko biva zabavili dobro i to je vijest. Međutim, suština vijesti je nešto drugo. Suština vijesti je šta se vrijednuje. I danas ovaj raspad koji imamo u etičkom smislu i u personalnom i u porodičnom i u širem društvenom kontekstu, zapravo on proizilazi iz toga šta vrijednujemo.
Pa čak i roditelji, recimo danas koji doživljavaju kolaps u odgoju svoje djece, oni vrlo često ne nalaze odgovore nakon tog kolapsa. I onda počnu se, kad izgube dijete, kad dijete počne se drogira, kada ode u kriminal, kada ode krivim putem i tako dalje, oni se pitaju pa šta sam uradio? Pa ja sam ovo, ja sam ono i tako dalje. I šta tu najčešće roditelji gube iz vida? Dakle, način na koji odgajaju djecu, a to je najprije taj implicitni način. To je ono zapravo što vi priređujete djeci u vrednovanju. I na dijete vaše i nižeg i višeg uzrasta se najznačajnije odražava ono što vrednujete. A mi svi imamo neku vagu vrednovanja. Dakle, i ljudi visoko obrazovani, i poluobrazovani, i neobrazovani, i ljudi koji razgovaraju na trotoaru, i u kafečajnicama, i u džamijama, izvan džamija, i u porodicama, i dok gledaju televizor, i dok nešto pametno rade ili ništa ne rade. Uvijek sve što govorimo mi nešto vrednujemo. Bilo da govorimo kroz ozbiljne oblike, bilo da pričamo viceve, bilo da smo duhoviti kvalitetno, bilo da smo nekvalitetno duhoviti, bilo da smo cinični, pa i kad ogovaraju, ljudi vrednuju nešto. Uvijek kad čovjek progovori, on vrednuje. On iznosi sud o nečemu. Kad se s nekim ismijava, on zapravo time vrednuje. Prema tome šta ismijava? Dakle, prema tome kada iznosi bilo koji oblik našeg izraza je zapravo vrednovanje. I to je suština kvaliteta i kulturnog kvaliteta jednog čovjeka i jedne zajednice. I to je nešto što nažalost se ne primjećuje, nego se vrlo često promatra kao nešto što je sastavni dio svakodnevice, ko biva ti to ljudi rade iz dosade. Ti ljudi rade zato što su nezaposleni. Da, to je tačno. Ali i najmanje obrazovan čovjek, i najnezaposleniji čovjek, i ljudi koji ništa ne znaju, i koji nikad ništa nisu pročitali, i oni koji su mnogo pročitali, šta god da kažu, oni vrijednuju. I svi mi kada to govorimo, čul šta taj uradio? Jesi li čuo da je taj napravio udes? Jesi li čul taj je napao, udario, ubio, zaradio, kupio, oženio, udao, zabavljao, prodao, častio, ne znam šta, prljavo, čisto, nečisto, šta god da kažeš. Poslije toga, kad god prenesimo neku vijest, u bilo kom obliku, zvaničnom, nezvaničnom, poluzvaničnom, privatnom, javnom, tajnom, nije važno. Uvijek prvo ide vijest, kažemo šta smo čuli ili šta imamo, a onda komentiramo, a onda iznosimo sud o tome. To roditelji ne shvataju koliko je to važno, taj sud koliko je bitan. Ako slušamo, ako imamo neku prljavu emisiju, ako se pojavi tamo nekav show program, ako se pojavi neki film, ako se pojavi neka sportska predstava, ako se pojavi neka vijest, ne znam, informativna, nije važno. Ono što ćemo mi komentirati, to je suština naše kulture. Ne čak ono što će se pojaviti. Nekad se pojavi nešto što ne želimo. Nekad što želimo i tako dalje. Ali ono što komentiramo, to je mjera. I to je glavna lekcija našoj djeci. Kako mi komentiramo to što se desilo. Svijet je šaren, dobra, zla, svega ima. Vijesti ima, lijepi, ružni. Nažalost, ružne se čuju još dalje i tako dalje. Ali taj sud je bitan. To naši roditelji ne shvataju. I oni vrlo često misleći da to nije važno, misleći da ga dijete ne sluša, da ono tamo nešto drugo radi ili ništa ne radi, ili da je ono još malo, još nezrelo, ili da je to kao mi to u našoj kući. A zapravo mi tu šifre ili standarde za mjerenje ili za vrijednovanje raznih pojava oko nas usađujemo toj djeci. I ako mi komentiramo komotno, kao odrasli ljudi, nekakve likove iz ne znam ti raznih prljavih emisija na televiziji, ko je pametniji, ko je bolji, ko je gori, ko se ljepše obuko, ko što rade, nažalost, takozvane ozbiljne majke, ozbiljne dame našeg grada, našeg mjesta, našeg Sandžaka, našeg bošnjačkog muslimanskog korpusa, imate Hanume koja sjedi pa gleda nekakve parove, nekakve razne druge, Bože me sačuvaj prljavštine i vidi ona, jesi čuo ona šta reče, šta uradi, ili ne znam ti neke, ne baš možda emisije tog ranga, nego ko biva nešto, ali da sjedi i da komentira kako se pevaljka neka obukla, ili polusvukla ili tako dalje. To se radi u našim muslimanskim kućama, u našim takozvanim ozbiljnim porodicama, naše takozvane ozbiljne hanume i majke. I onda se ti čudiš što ti kćerka nađe nekog
kojota ili kretena ili ne znam ti snoba ili šta ti nađe i ode za njim i ti onda kopaš oči šta ti se desi. Pa čovječe, šta ti se desilo? Pa desilo se to zašto si je pripremala majko, babo, tata, mama, ne znam, vi koji ste tako neozbiljno. To je to, ti znači legaliziraš pristajanjem na komunikaciju, normalnu komunikaciju, na normalnu komunikaciju pristajanjem pred djecom, ti time legaliziraš sve to. Pa makar ti ne komentirao ono najprljavije, makar ti komentirao nešto što biva ako normalno. To je legalizacija. To je legalizacija. Mi smo se